Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali pada hari ini untuk bertadarus bersama Mandai Minang Mancanegara dan ditayangkan langsung oleh Radio Gebu Minang. Hari ini kita akan membaca juz 12 yang akan dipimpin oleh ibu guru kita, Ibu Zurniati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan menambah timbangan kebaikan kita untuk kita manfaatkan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Guru untuk membuka acara dan memimpin tadarusan ini. Tafadhol, Ya, Bu terima kasih. Guru, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu mande-mande Minang Mancanegara dan adik-adik Ambo para peserta tadarus pada pagi hari ini, semoga kita semua sehat selalu, semoga dimuliakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi beribu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam tentunya, sehingga kita bisa berkumpul bertolabul ini pada pagi hari ini. Salawat beriring salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak panjang lebar, marilah kita awalin tadarus kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila daratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
حسيسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Dilembutkan saya ya Pak Ahmad, sa dengan sa. Diulang dari lagi. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع
hal yastawiyani masala afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Ibu Iis, dibuka mic-nya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Kecilnya diperjelas ya Bu, jangan hu ya Bu, hu ya. Soalnya artinya juga beda kalau dibaca H besar ya. Qala ya Nuhu in hu. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Ya, yang sekarang Ibu dengungnya ya. Ini itu punah artinya dengungnya agak ditahan sedikit. Ini jangan ini. Nah, itu baru sekedar tasdid doang, baru dengungnya belum kepakai. Coba lagi Bu. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa ila taghfirli Ibu tasdid ya, illa ditahan dulu. wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya Nuhu Ya, hal kecil dulu ya. Qila ya Nuhu bisalamin. Qila ya Nuhu Ya, ini dipanjangkan Bu. Qila ya Nuhu bisalamin minna. Qila ya Nuhu ihbit Bukan Bu, bukan alifnya tidak ada harokatnya ya. Qila ya Nuhu bit.
qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala ummi Tidak tasdid mimnya ya. Wa ala umamim. Yang pertama tidak tasdid mimnya ya. wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Minna panjangkan nanya. Lalu dari summa Thumma yamassuhum minna azabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ini ilaik. panjang Bu. Nuhiha tuh panjang tiga-tiganya. Ya, coba ulang lagi dari tilka. Tilka min Jangan tuh, anba. Bu. Jangan an ya, Bu. Ditekankan mim itu hukumnya iqlab ya, Bu. Tilka min karena ada mim kecil di situ ya, makanya ditekannya kan mim ya. Min dan berdengung ya, Bu. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha Ini panjang ilaik. ya, Bu. Tadi salahnya kan di situ juga nuhiha. Jadi panjang tiga-tiganya. Jangan nuhiha. I-nya panjang 2 harakat tabi'i ya. Coba ulang lagi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal akibata lil muttaqin. Qafnya ditebalkan Bu, jangan ki ya, tapi qi. Qibala itu qaf harus tebal ya, baris walaupun fathah kasrah tetap tebal bacanya karena itu isti'la ya. Coba lagi Bu. Dari pasbir ya. Innal aqiba qi ya, jangan ki ya Bu, ditebalkan qafnya. Innal aqibata lil muttaqin. Ya. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Innya jangan ditahan, tidak ada dengung di situ, itu izhar. Antum, annya baru dengung, innya jangan. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa Dari sum ya Bu, summa tubuh. Thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila
quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu Yahudu ma ji'tana Bu, jangan ngambang mematikan hamzah, jangan jia, tapi ji, ya ji ditekan ya, dipentokin mematikan hamzah ji, jangan jia, jangan ngambang kayak gitu ya Bu. Coba lagi Bu. Qalu Yahudu ma ji'tana Nah, masih jia, jangan jia ya Bu, tapi ji, disenyumkan ya mulutnya ji, ta. Ya ji ya, jangan jia ya. Qalu Yahudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina. Ya, masih ke bawah ji Bu ya, sedikit ya, tapi dilatih-latih jangan ji tapi ji. Ya, ditekannya ke i ji, jangan pakai a gitu. Kalau ji itu kan pakai a. Itu langsung ji tanah gitu ya. Udah terus dulu Bu, nanti dilatih-latih. Ulang dari wama nahnu bita Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. ya. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه. bukan ho. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه Waqala hadanya tidak ada wakaf ya Pak Ahmad, ulang lagi dari waqala hadza, baru diteruskan, nggak boleh diteruskan dari yaumun asib aja. Waqala hadza يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. Ya, ya. Tadi dibaca Dari mana, Bu? Tadi dibaca nafi, diulang dari fattaqullah. Iya. Fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Nurid. Oh ya, bukan saya. Nurid ayah. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid.
قالوا يا لوط إن رسل ربك لن Inna panjang. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موئدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها Aliyah, ketinggalan misalnya. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسوة عند ربك. Musawwamatan, mimnya ketinggalan. Stop. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilah wa ma lakum min ilah. Pakai wa ma ya malakum. Hah? Malakumnya tadi manditeti wa malakum. Nggak pakai wa ya. Malakum. Malakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhassun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Qalu ya Syu'aibu Dulunya nggak panjang. Qalu ya Syu'aibu asolatuka ta'muruka an Qalu ya Syu'aibu asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina au naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani
min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. Jangan ma yang dipanjangkan yang panjang tuka ya ala maka jangan ala maka ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. Wartaqibu qinya tidak panjang deh, coba lagi. Raki, mana yang tidak Nah, panjang? tadi qinya dipanjangin nama deh tadi wartaqibu qinya tidak panjang. Oke. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Walamma ja'a amruna
نجينا شعيبا أمرنا نجينا شعيبا Nanya panjang. Coba Nanya lagi. ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa amruna najjayna syu'aiban walladzina amanu ma'ah برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها Khalidin. Dari Khalidin. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. Nggak pakai iha ula dimentukin mematikan amzah ya Bu kalau kita berwakaf ya. Mimma ya'buduha ula. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Ghaira manqus. Ghaira bukan ru ya. Nasibahum ghairu manqus. Jangan man ya Bu, mang disamarkan ke ong kalau nun ketemu qaf ikhfa hakiki ya berdengung manqus. Nasibahum ghairu manqus. Masih man Ibu, jangan menekannya ke nun tapi ke ong manqus. Jangan man ya. Ghairu manqus. Gitu. Kalau bisa jangan mang Ibu. Kalau bisa antara itu digantung mang, bukan mang. Manqus gitu. Ibu agak tekannya ke nun gitu ya. Jadinya ilhar kalau ditekan ke nun. Ghairu manqus. Wonderful. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtalifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhum murib. Wa inna kulla. Ibu jangan setiap nun ketemu kaf ketemu qaf ke eng wa in jangan wa in Wa inna kulla lamma. Mati ya lupa iya ya terus Bu tadi kira nunnya mati terus Bu saya yang salah. Wa inna kulla lamma lam yang pertama itu ditasdidkan ke lam wa inna kullal lamma wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum
Innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah wa ma ulang dari wa malakum. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Sayyiat, i-nya dijelaskan, jangan sayiat. Sayiat kayak mati, ya-nya tasdid. Sayyiat. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Gitu. Zalika zikra lizzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin U-nya tidak panjang ya Bu. U-nya tidak panjang, waw-nya tidak ada mati di situ. Jangan dipanjangkan U-nya. Ulang dari minal quruni min qablikum ulu baqi. minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Rupanya wa kanu mujrimin. Ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Ulang lagi deh, jahannama minamanya kayaknya nggak ke bawah tadi deh. Ulang lagi dari la'am la'an.
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموئذة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا Ada Ibu Ima, بني. Bu Guru, ada Ibu Ima. Oh iya, ada Bu Ima. Silakan Bu Ima. Oh, iya. Bu Ima halaman 236 sekarang. Ya Bu. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaiṭana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ini kok dulu ya Bu ya? Enggak, kalau nik, kalau dilewatin nik, tapi kalau kita berhenti, kok dulu, nggak boleh nik. Uqtulu Yusufa awit rohuhu ardan yakhlu lakum wajhu ai. Ulang dari awit, pantulkan matinya ya Bu. Awit rohuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa La taqtulu Yusufa wa alqu fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'dus sayyarah. Sayyarah. Ulang dari mana Bu? Ulang dari fi ghayabatil. Fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu. Fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Fa'ilin. Ainnya diperjelas ya Bu, jangan fa'ilin, jangan fa'i tapi fa'ilin. Ulang dari in kuntum aja. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihu. Tuh ya Bu Ima, Bu, semuanya ya itu ada di bawahnya tulisannya ismam ya. Ismam itu artinya mengunyungkan mulut ya. La ta'man. Dimunyungkan mulut. La ta'man. Dimunyungkan mulutnya. Foto algoritm itu namanya. Iya, ulang lagi dari qalu ulang lagi deh. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu panjang nanya. Wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana wadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni layahzununi an tazhabu bi wa akhafu an ya'kula.
Ya, diulang dari mana? Akhafu ya, Bu? Wa Antazhabu. Hmm? Dari wa antazhabu deh, Bu. Antazhabu ya. Antazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ya, membaca ain itu ya, Bu, dengan turkan jangan an, tapi an. Jangan an itu bisa alif dibaca ya. Wa antum anhu ghafilun. Sering banget ke bawah an, ya. Jangan an tapi an. Ya, ya, pasti. Wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Ya. Ya, ada lagi ya yang baru. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. Tidak ada wafi. Nggak ada wafi. Ufi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Ya, siapa lagi? Sampai itu aja, sampai nanti yang nyambung sampai ayat 24 aja, soalnya udah hampir habis. Ya, boleh. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. Nah, karena nggak ada lim, ini langsung ya, lim ro'at.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته min misralim ra'atihi. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا Ya, fa'ata bacaan tanya terlalu keras juga, Mas. Sekedar menempelkan ujung gigi ke lidah ya, Mas. Ya. Ulang dari mana, Bu? Ulang lagi deh, di mana ya? Ulang dari maswa aja deh. Kalau nggak akrimi maswa wa asa. Ya. Akrimi maswahu asa ayyan fa'ana au nattakhizahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard walinu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walamma balagha asuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Sampai 24, Pak. Oh, 2 lagi ya? Oh, ya. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي Maswai ya, dimatikan ya-nya ya. Maswai gitu ya, Bu ya? Ya, panjangkan wa-nya dulu, maswai. Oh ya. Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun walaqad hammat bihi wa hamma biha laula awa burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu syu'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin Terus mana? Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa yusjana au Ainnya ketinggalan. Ainnya ketinggalan. illa ayyusbana au adzabun Ulang lagi mana? illa ayyusjana ya illa ayyusjana au adzabun alim qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha
min ahliha in kana qamisuhu qadda min kubul Bukan kubulin. kut. Oh ya, qadda min qub Tetap lagi. sorry ya betul sorry. Qadda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qadda min Tetap lagi deh. Kut. Astagfirullah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisuhu qudda min Sahu bukan suhu ya. Sahu. Astagfirullah. Terbalik-balik. Ngantuk bagaimana tadi? Iya. Astagfirullah. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaka kunti minal Astagfirullah. Innaki kunti minal khotiin. Waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz. Fil madinati imra'atul aziz. Fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ya. Falam udah Ya. benar. Terus ya. Terusnya siapa? Terus Mandi Tati apa Mandi Ben? Mana Ben? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna sikina kullu wahidatin min Kulla bukan Kulla, right? kullawa. Kullawa. Kulla Mande minang. Mande Ben. Wa atat dari wa atat deh mau ulangnya jangan di kullaha. wa atat kulla wahidatin min hunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa
قد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قالت رب السجن قال رب السجن Iya, tadi bacanya qalat. Oh. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم apa nih, berhenti sudah? Satu ayat lagi deh, Mandek. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Ya, Desni Roza sampai 38 ya. 38. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله Bu Ade, ulang lagi deh. Nabi, bukan nabi aja, nabi ditahan banyak tasdid ya. Ya, Bu. Nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin qala la ya'tikuma ta'amun tarzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Ulang lagi deh, banyak yang salah tuh. Ulang lagi dari qala la ya'tikuma tur dibaca tar tadi ya. Coba ulang lagi deh. Ya. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa
nabbi'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Bu Iis sampai ayat 42. Bu Iis, silakan. Ya sahibai sijni arab. A-nya nggak panjang. Arbabum. Ya sahibai sijni arbab. A-nya tidak panjang Ibu. Yaitu ada amzah 2, tidak dipanjangkan A-nya. Ya sahibai sijni arbab. Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairu amillahu wahidul qahhar. Khairun ya, tanwin rohnya. Ulang dari arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Arbabum mutafarriquna khairu amillahu. Khairun tanwin rohnya khairun. Mutafarriquna khairu amillahu. Ibu, Ya. khairun itu dengan khairun. Tanwin nun rohnya. Mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a sammaitumuha. Itu ada juga tanwin juga. Illa asma'an. Disamarkan ke sin karena dia ikhfa hakiki. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Lillah. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Iya, panjang ya Bu, ya-nya itu ya Bu, boleh sampai 6 harakat itu namanya mad arid disukun juga kalau kita mematikan ha gitu ya. Jangan iya, jangan gitu aja. Iya. Amara alla ta'budu illa iyyah.
Ya. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما آخر Ma-nya tidak panjang, Bu. Bu, ma-nya tidak panjang ya karena di depannya ada lam mati. وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Satu ayat lagi, Bu. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني. Ma-nya nggak boleh dipanjangkan karena di depannya ada huruf mati ya. Minhuma zkurni. منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان Ibu, fa'au disamarkan ke sin dan berdengung ya, Bu. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Sudah. Hasbi masih ada? Hasbi? Ya, nggak ada. Hasbi sambung satu ayat lagi. Bu. Berarti hasbinya udah keluar. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن. Simani itu niknya itu didengungkan ya, Bu. Simani ya'kulun. Niknya itu dengung ya, tanwin ketemu ya idiom gunah harus didengungkan. Inni ara 7 baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijabun wa 7 sumbulan Ya. وسبع سنبلات خضر وأخر Yabisat. وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Ya. Bu Ima sampai bawah ya kalian. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعليم
Wa ma Ulang nahnu lagi deh. Ya, ulang lagi. wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala allazi taja minhum. Naja bukan taja ya. Astagfirullah. Wa qala allazi naja minhuma waddaqara ba'da ummatin ana unabbi'ukum boleh diulang di ana unab Dari ummatin deh, Bu. dari ummatin Ya, mana di belakang ummatin anak-anak. Di belakang anak-anak. Boleh, itu kan mulai subjeknya. iya itu kan gorib ya anak unab itu ya apa seorang di wadakaro aja ya Bukan ngorib tuh taskil gitu ya. Taskil Taskil. maksudnya bisa dipanjangkan ya. anaknya dibaca pendek iya saya Ya. ulang di wadakaro ya wadakaro aja ya Bu ya Wadakaro ya. Wadakaro. Waddaqara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun Yusufu ayyuhassiddiqu aftina fi sab'i Dinya baqaratin panjang, Ibu. Di panjang dinya coba ulang lagi. Yusufu ayyuhassiddiqu aftina fi sab'i baqaratin simaniya kuluhunna sab'un ijab. Ya, kuluhun. Ya kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin hudrin wa ukhra boleh di wa ukhra langsung ya Boleh. wa ukhra ya bisatil la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun qala tazra'una sab'a sinina Da'aba. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharu fi sumbulihi fama hasadtum fadharu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalil. La, tidak boleh dimatikan lamnya. Oh, qalilah. Iya. Ulang aja dari ma qaddamtum. Ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun.
Sinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fin yughasun nas wa fi ya'sirun. Saya ulang, enak. Dari dalika aja, dari dalika. Dalika amun. Zalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Wa qala al-maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswah ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih Qulna hasa lillahi ma alimna alaihi min su' qalat imra'atul azizil ana hasal haq. Di mana diulang nih, Bu? Kalau mau ngulang ya itu al-ana has. Kan nggak boleh langsung gitu ya? Kan nggak boleh langsung itu. Diulang ya? Boleh. Al-ana has. Al-ana hasal haqqu ana rawattuhu. Al-ana hasal haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Sadaqallah. Alhamdulillah sudah selesai tadarus kita pagi hari ini. Marilah kita baca doa khitmil Quran. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sudah diartikan? Bu Ima? Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bu Ima, terima kasih semua ibu-ibu yang sudah ikut bertadarus pada pagi hari ini. Adakah yang mau akan ditanyakan? Silakan, dikasih waktu 2 menit. Ibu-ibu buka kamera, ibu-ibu buka mic-nya semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya guru, saya mau tanya, itu kesalahan-kesalahan besar itu dalam kita membaca tuh selain dari kesalahan huruf, itu kesalahan baris ya. Kalau kesalahan kita berhenti, tidak berhenti, lanjut, itu tuh masuk kesalahan besar enggak? Enggak sih. Kecuali di wakaf mim gitu, kalau kita wakaf mim itu kan wajib berhenti, masih jangan diteruskan juga gitu ya. Tapi kalau seandainya wakaf yang lain-lain, selain wakaf mim masih boleh diberhenti, masih boleh. Tapi kan lebih bagus berhenti di wakaf seperti qala gitu ya. Lebih bagus berhenti daripada diteruskan gitu. Kayak tadi sholat berhenti boleh gitu, tapi kalau diulang lebih bagus gitu sebenarnya kayak gitu ya. Yang sholat tadi itu berhenti sebenarnya juga boleh gitu, tapi kalau diulang lebih bagus diteruskan gitu. Ya, kalau wakaf lam alif memang nggak boleh berhenti, harus diteruskan. Itu harus gitu ya. Kalau wakaf jim kecil itu boleh berhenti, boleh terus gitu. Kalau yang kategori kesalahan-kesalahan besar itu yang mengubah arti itu apa? Apa masuk itu makhraj? Yang merubah arti itu huruf gitu ya, pembacaan huruf bisa merubah arti. Seandainya baca H kecil dibaca H besar itu artinya berubah. Ya, kayak bismillah, orang kan kadang-kadang nggak sadar ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ujungnya H kecil, jangan rahim gitu. Kalau rahim itu artinya jelek gitu. Kayak Alhamdulillah artinya ya segala puji. Tapi kalau alham dibaca itu celaka. Jauh kan beda artinya kan. Antara H kecil dan H besar jauh beda artinya gitu. Makanya usaha sampai merubah bacaan huruf gitu. Tepat-tepat membaca huruf. Kalau H kecil baca H kecil, jangan diganti dengan H besar gitu. Soalnya artinya berubah gitu. Apalagi kita membaca Fatihah itu dalam salat wajib ya. Harus benar-benar baca hurufnya, harus benar, betul. Terutama itu di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib, semuanya hurufnya harus betul. Jangan diganti dengan H kecil, diganti dengan H besar. Alhamdulillah itu udah salah, jangan alham, tapi alham, H kecil gitu ya. Itu Fatihah wajib banget, jangan sampai salah setiap hurufnya. Jadi makhrajul huruf itu penting, berarti ya, sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Tajwid itu semuanya tuh penting, makanya diberikan tajwid kan, jadi kita harus mengikuti tajwidnya gitu. Asal nggak diikutin dan itu ya salah lah. Itu maksud. Bu Guru, saya mau bertanya Bu Guru. Silakan mau deh. Saya kan napasnya pendek. Saya kan Ya. kadang-kadang nggak sampai gitu pada yang mau dituju gitu. Jadi berhenti di mana saja misalnya gitu. Asal berhentinya betul gitu. Bagaimana itu kan saya itu yang menjadi halangan saya itu napas saya pendek gitu. Jadi nggak seperti orang gitu. Saya sering berhenti. Bagaimana itu? Ya, kalau kayak itu mah dimaklumin. Tapi kan kalau berhenti itu di awal kalimat lah gitu ya. Contohnya di halaman yang terakhir tadi ya. Seandainya di baris yang kedua, wadakara ba'da ummah, jangan wadakara ba'. Habis suara diberhenti di awal kata roba itu nggak tepat juga.
Atau naja minhuma, boleh gitu. Jangan di pertengah-tengahkan kalimat berhenti. Kalau bisa tuh Ya. diulang lagi dari belakang. Nggak apa-apa, sebaris itu kita 3 kali berhenti nggak apa-apa. Ya sesuai dengan napas kita juga lah gitu ya. Kalau suara lebih panjang lebih bagus. Kalau pendek ya sebisanya gitu. Sependeknya kita sambung lagi dari belakang, diulang lagi dari belakang. Nah, bagaimana kalau misalnya yang memaksakan, sudah tahu nafasnya tidak cukup, tapi Itu yang memaksakan. nggak boleh. Itu yang nggak Nah, boleh itu ya. saya sering, Udah suara saya pendek, sering dengar seperti itu. dipaksakan, Saya sering disambung-sambung dengar. suaranya. Itu yang nggak boleh. Sambung suara itu juga termasuk salah besar gitu. Ya, Suaranya itu nggak kan. boleh disambung-sambung, napas nggak boleh sambung-sambung. Nah, itu saya Apa? sering dengar itu ya, walaupun makanya saya Ya, bilang kalau saya lebih memilih saya berhenti aja karena saya tahu nafas saya pendek, iya. jadi saya nggak memaksakan karena Itu sering banget saya mencuri-curi. bilang gitu. Jangan Ya, dipaksakan, suara udah habis disambung. Itu termasuk salah besar, betul. menyambung-nyambung Ya, nafas itu nggak boleh ya. gitu. Itu namanya tanafus ya, guru ya, tanafus ya. Iya, saya udah sering bilangin, otak simpul sering saya bilangin, tapi ya namanya kadang-kadang orang susah gitu, kadang dibilangin tetap aja dilaksanain, dikerjain gitu, nambung nafas. Iya. Nambung nafas saya pendeknya, sependeknya aja gitu, sehari sebaris 3 kali kayak diulang nggak apa-apa, daripada udah dikasih cara supaya bisa suara panjang, ambil nafas dulu, ditahan di dada, bisa panjang kalau bisa mau belajar gitu ya, bisa panjang suara. Apa sih bedanya kita sama orang? Ya wajar lah kalau seandainya umur udah beda, nafas udah pendek. Tapi kalau tahu triknya gitu bisa sih sebenarnya. Ambil nafas dulu, ditahan, jangan langsung dilepas semua, ditahan di dada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bisa satu napas ya, dari ta'awudz sampai Fatihah selesai bisa ya. Jangan terlalu digontain kalau suara pendek gitu ya, usahakan ditarik ke hidung, ditahan di dada, bisa panjang suara, bisa kalau tahu teorinya kayak gitu ya. Tapi jangan sampai berhenti disambung itu ya nggak boleh. Disambung lagi itu nggak boleh gitu, berhenti sekalian gitu ya. Nah, itu ulang lagi gitu, jangan habis suara disambung itu ya nggak boleh, itu termasuk salah besar gitu kalau dalam tajwid. Oke. Mungkin terima kasih atas petuahnya, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki di suatu saat ya, karena itu memang kewajiban kita untuk belajar. Terima kasih kepada yang sudah hadir, yang sudah membaca juz ke-12. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada tadarus berikutnya ya. Dan terima kasih kepada yang sudah hadir, kepada Ibu Guru dan juga kepada Radio Gebu Minang yang telah mentayangkan acara ini secara live. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan saya, dan saya minta juga kepada Ibu Guru untuk menutup acara tadarusan ini. Silahkan Ibu Guru. Marilah Ibu-Ibu kita tutup secara tadarus kita pada pagi hari ini. Karena sudah selesai, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf banyak atas saya sebagai pembimbing kalau ada yang salah ucapan, salah menyampaikan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan.